Oh, ni ukwihangana. Nibwo wamugaye. Ubu se ubayeho gute? Ureba uko umeze, ntawamenya n'ejo wabyuka bikagenda neza, kandi ntukihebe kubw'igihe gishize. Dore cyo ni ugusenga kuko aho yankuye ngendera hasi. Yego. Kugera ahangaha ni Imana yabikoze. Yego. Umeze neza. Njyewe rero nitwa Egide, nkaba nkorera kuri YouTube bita Egide Collection. Nari nyuze ahangaha, hari ahantu nari mvuye gufata ibiganiro nsanga wicariye ahangaha, ariko kuri njyewe mpita numva nyine nagira ikintu nyine nagukorera. Nubwo nta bushobozi mfite burenze bwo kuba nagira ikintu nagukorera, ariko udukeya nabona natuguhereza, kandi buriya ntawamenya, hariho n'umuntu ushobora kuba yabona kino kiganiro akagira n'ikintu yatanga, cyangwa akaba yamwandikira akambwira ati uwo mama wampuje nawe, nkaba nagira icyo namufasha. Yaba agukoreye cyane. Rero urabona ko nageze ahangaha, ndakubaza se waba wariye? Bambwira uti rero njyewe mfite abana. Ese ubundi ufite abana? Abana 4. Ufite abana 4. Bafite na papa wabo se? Papa wabo yarapfuye. Ni ukwihangana. None se kugira ngo bigera kugira nyine umere gutya, wanyeretse nyine ko wabaye iki nyine kugira bigende gutya? Mu ntambara ye, muri jenoside. Nibwo wamugaye. Ubu se ubayeho gute? Ureba uko umeze, ni ukuza hano nyine ngo banza gutyo mu muhanda. Yego. Ashakisha amakayi y'abana nyine n'icyo kurya. Yego. Ubwo iyo se uje nka hano ukaba wataha nta kintu ubonye, mubaho muti? Ni ukuvuga ngo kugira uve hano ni uko hari icyo uba wabonye kiri bukugeze mu rugo, nyine ukabona amafaranga ari bukugeze mu rugo nayo ushobora guhahiraho abana. Urumva ko ubuzima bugoye cyane. Yego. Nose abana bariga? Bariga mu wa 5, mu wa 6. Wagiyeho kwa muganga nyine kuri ibi ngibi kuri ubu, ariko nyine ntabwo barakubwira amafaranga ashobora kuba asabwa? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mwana yabonye. Yego. Yabonye na kashi. Yego. Ajya kwibuza bisanzwe. Yego. Byanyorohera. Yego. Ariko ubanza kwirukanka muri transferi, uzi ko byasaje kabigora. Biragora. Yego. Ubwo rero ubwo hashika ngashaka transferi, bamara kuyimpa, ubwo nkagasigara ndwana n'andi yo kujya tangira kwibuza. Yego. Urasenga se? Ndasenga. Usengera muri hetorera se? Muri ADPR, ariko kuko insengero ziri ku ubu ngubu ntabwo nkibasha kujyayo. Ntabwo ukibasha kujyayo. Yego. Kuko binsaba gutega, kandi ahantu dutuye noneho nta n'ibinye z'imodoka zihari. Yego. Kandi ubwo zibona ko ntabwo mbasha kujya mu modoka. Yego. Keretse y'ivatiri ngufiya niyo ubasha kuba wajyamo. Rero je ikintu nakubwira ni ukwihangana. Ubuzima nyine bibaho, hari abantu nyine batamerewe neza, ariko buriya nta kintu kitarangira, kandi buriya Imana iba ifite inzira, umugambi wayo. Ibintu rero bishobora kuzagenda neza, ntawamenya n'ejo wabyuka bikagenda neza, kandi ntukihebe kubw'igihe gishize uri mu bibazo. Ni ugusenga. Aho yankuye ngendera hasi. Yego. Kugera ahangaha ni Imana yabikoze. Yego. Rero wakoze ku kanya kawe umpaye. Rero nari mfite amafaranga make, urumva, ariko
aya ngaya. Ubwo ntacyo waza kugira icyo waguriramo abana, wamugurira umugati, wagira iki, kirabaye. Kandi wakoze cyane. Iyegeza hano. Yego. Imana tubaye umubiri kandi murakoze cyane. Yego. Washaka murange nayimuha. Nimero yawe. 08. Yego. 70. Yego. 46. Yego. 2. Yego. 1. 2. Yego. Ubwizina. Amazina basanga Margarita Mukasibomana. Wakoze. Wakoze cyane bana. Twongera umugisha. Yego. Rero bana banje bo kuri YouTube, mwihangane ikiganiro cy'uyu munsi cyangoye, nagifashe ndi jyenyine kuko byantunguye. Nyine ni umumama twahuye ufite ikibazo cy'ubumuga, yahuye nacyo, ariko nyine kubwo kwihangana n'umutima ukomeye akomeje nyine kubaho tu. Rero ikintu nababwira ku muntu waba ushaka kumusapotinga, kumufasha, kuko afite no kuba yajya kwa muganga kwivuza kugira abashe kuba yakomeza kurera abana, ndashyiraho nimero, wampamagara nkaba nanakuzana ahantu abari, ukaba wagira ikintu wamufasha. Mama rero wakoze kuba wamaye akanya, urumva, kandi nyine ujye ukomeza kwihangana, ibintu biba bigira igihe cyabyo cyo kuba byarangira. Ni iki? Yego. Cyambere no kwizera Imana yo mu ijuru. No matter where you are today, your story is not over. Strength is not about never falling. It is about rising again each time you do. Believe that tomorrow can be better than today. Your dreams still matter, and you deserve hope, respect, and opportunity. Keep going. You are stronger than you know.